ke o whakatapu atu ki he Tahine Princess Kalauni o Tonga. Princess Sinaitakala, ho eiki mohamata apure. Ko e whiawhini whoki ko e whiawhi ai whakamau hono tolu, o e tau kau whilimui, ki e whiau he Miss Heilala o i wanoa ua no. Ki holope ho mea Tahine whakalanglangi ka e tukupe mua, ke whakahoko atu ha whangi i whakari ari. Hange ko e tau lea, ko e whangi whaiwa kāse te, ka tau toki hoko ki he whaiwa lahi. Ko ia e iheni ai tau whanau, ke nau whahoko e whakari ari ma kehepe, ko e pre-show, entertainment, ko hi ke whai a kia e tau whakanofo-nofo, pia moholo ho mea Tahine whakalanglangi. Ko ia ko e tau ngahi aitemi, o kai e ki hiwa, ko e whangi tau olunga, whangi whaiwa, e whakahoko atu pe ia, pia te tōku whakahoko hoko atu ai pe, ai i whare ari ma kehe ko eni te tau kamata aki. Ko ia, ko e uraki whare ari o e whiawhiri, e whawhe i heni Julia Fotu, tene whai e hiwa. O ki pasipasi mai gādaki.
tare ni tia o whakari ari he whiawhini e ho tō tupu, tae ni princess. Koe hoko mai, koe ki I whinemui koe ni. Koe ana nei kuna, ai Miss Junior tau olunga. Whanau iki au pito he tau nima ki he tau walu. Koe ia e hoko atu ki ai e ne tau olunga. Ko Luisa, Wharekakala, kulukulu o wawau, kupu, tau helu helu. Malo, pas. Pamalo atu koe ki whilemui ko ia, ko Luisa, Wharekakala, kulukulu o wau. Kupu tau helu helu, o ia nā nei kuna ai Mr. Olunga Julia, o he tau nima ke tau walu, ai koe tau I ki taha ia, o he whiau hi tau olunga. Ko lawe I pe tahine princess, ko ki whine motua pe me hala tukutonga, tare ni tia hala tukutonga. O ko e whiawhini, te tau whakawhi mai ai peheni ai klupu floor show a ria hona. Tau kau whakataha mo ia I he whiawhiri mo kataki, pas mai.
whamalo atu ki he tau whanau ia, me he otu wharesima. Ria hona high school, malo e tokoni mai ke tau kātoanga, o e floor show maari e ko ia. Ko tau ni, hange peku mō mea I, o ku I heni, tau I heni whakataha foki mo e Miss Pacific Islands. Pea I he whiawhini, ne loto ke kau mai, ki he tau kātoanga, aki ene whakareari ma ke he whahoko heni. Ko ia te tau whawhi heni, Miss Pacific Islands, o Miss Heilala Samuels. Let's give a round of applause for our Miss Pacific Islands, Miss Heilala Samuels, performing tonight. Koe koe ngahi. Oh. Kātaki o kei whakamau ki whoi hiwa koe ai Miss Pacific. Te tau toe kore pehe ki he hako pālungari a hona ke nau toe hoko mai pe. Oe nau mako. Pas, kātaki. E iai pe mo ngahi whakari ari makehe. Wange koe lawe te tau toki kau whakataha pe ai. Ko ia, holo peho mea tahine princess. E iai ngahi whakari ari maari e te tau whanonga mai whiawhini. Ko e whiawhini ko e tare niti. Aia te mou mea ki he ngahi tare niti. O e tau kau whine mui. O nau whiauhi ki Miss Heilala. Ka koe whakamelo melo e ni tau iai he taimini. Whakampe te mou mea lere ki ai. Ki ngai whare ari te tau whahoko. Ai koe hoko mai pehe ni. E to e riu mai ria hona pea mo e mako.
Malo lia hona, malo e poupou mai ki he tau kātoanga. Ta koe kei lahi pe ngahi whaiva lia hona. Na nau teu mai ki he whiawhiri. Rotonga ia, ai ngahi whameite ko ia ki mua he tau kātoanga o he whiawhini. Koe hoka tu koe ni, te tau toe whakawhei mai pe. Ai whine mui ko ia, ko Julia Fotu, e ne toe whaet pe e fwoi hiva. Pea kahiria e toi riu mai, pea moe whanau whiwhine, ai whakariaria ai ako maalunga ria hona. Ako tui pe te tau ofi a tai pe ai, ke kamata e tau polo kalama. Tako ko whiema o mai pe ria hona ke nau hoko mai ai pe heni. Kātak whabremore, holo pe ho mea, tai ni whalanglangi. Tau whawhei mai, Lia Hona High School, flow show, ke nau toe whoki mai ke Stacy. Malo te be floor show a Lia Hona High School, po mai ki he tau polo kalama. O te be taine princess, whalanglangi ko e tau whareari ko ni hoko mai, o te be ko e hiria, bea harikari whangamari e be ke tau kamata, ai polo kalama e whiawhini. Ko e ko mao mai, ai whilemui ko e ni ko Julia Fotu, tau ataha, bea mohono tare ni ti hiwa, ke whareari he whiawhini. Malo.
Wakapo'oka malu e fiafi Pea wongo I loto vai vai Puna hoku loto Pea vale O kau kamana Tua maupe He o Yahweh Te kengalo na fe Si elupe Ko si e kupele He ika I te kenga Alo he pa uli boe Aho Si ita ulanga O nuku alofa Uafu kovuna Moe otu si toa Fale ka sapea Moe mamaloa Koa uni he Ikai te o si inonga Si ita ulanga O nuku alofa Koa ihe Ikai te o si inonga He o Yahweh Te kengalo na fe Si elupe Ko si e kupele He ika I te kenga Alo he pa uli moe Aho Hoia koe tau ngahi whakari makeheia o e hefeafi o e tare niti o e hange pia whamelo melo ko whamama whana pe e koe ngahi katoanga o kutau iai I he hefeafi whakakoloa koe ni tau whawhetai ko toa pe ko i koe tau lamahawa e o tua mafi tau wau sia le rei mai ai momenit whakoloa koen, e whiawhi ka koe whiauhi ono tolu ia, o e tau whanau ki he whiauhi mes Heilala, o e wanoa wao. Wai e whakatapu makeheni ki he hau e o Tonga, tamatui ko tupo wano, kuini o Tonga, kuina naspau, prinisi kalauni o Tonga, prinisi pouta o Lukalala. Pe whoki e whakatapu mawahe atu ai pe ki he tau whakalangalango e whiawhini, Princess kalauni o Tonga, Princesi Sinaitakala. Princesi Pure o Tonga ko Princess Halote Mawhireo, pilo revu tuita. Ia mo ha mo ofo mo e hou eiki, mo e kāinga kotoa pē. Koe whatapu mawahi ke eik minista o e Potungahu o e takumamata, o e Potungahu o e ngahi ngau e lalahi o Tonga. Ka koe tau tarekita ia, o e kātoanga Heilala, Honorable se Misisika. O e ngau e mamafa ko fuesia, I ono whakahoko e tau kātoanga. E whatapu mawaheni ku mea heni pia mo e eik minista e ako mo ngā we, ako ngā we, ono po mo are o tunuku, tai tani whiawhia ke polo kalamba e whiawhini. Pe whokia e whatapu mawahe atai pe, I he Miss Heilala, Rorotonga. Miss Asosiana tau mo peau, pe whoki ke he Miss Pasifiki hange ko ia ku o whakaongo. I love Samuels. Tau kau whakataha mo ia o ku aahi mai ki he tau kātoanga. Pe whoki ki a ki mautolu kotoa pe, ai kau whine mui, e hongo fulu maa wha, o kuna uloto toa, e nau kau ki he veipā, ki he kalauni o Miss Heilala, o I wanoa wao no.
ki hona ngahi sponsors, ki hona ngahi family, hona u pou mai, ki he katoanga o e Heilala. He whoke whatamawahe, ki he tau kau whamau, ki sea e whamau, pe whoke he tau kau whamau, ko e ātita, pe moki mo tolu kotoa pe, hou eki mo e kāinga, o mo mea mai ki he stadium me, indoor, Atele, ki he whiawhini. Ko e whiahui tare ni ti, ko e whiahui hono tolu ia, o e tau Miss Heilala, o e ua no, tari whiawhia ki mo tolu i he whiawhini. We would like to acknowledge the presence of God amidst us this hour. The acknowledgements have been made by my co-host, Heilala Manu. I'd like to acknowledge the presence of the guest of honor this evening, Crown Princess Sinaitakala, distinguished guests, ladies and gentlemen. This year is truly a significant year and very historic for the kingdom as we celebrate the bicentennial anniversary of Christianity in Tonga, 200 years of what has actually shaped what Tonga is today. We have a full program, as alluded to. This is the third judging event with the talent this evening, and without any further ado, I would now like to call on a prayer. And take note, with our program, we've made a few changes this year. The prayers and the grace at the end, we'll do it all at once in the beginning because everybody starts leaving at the end. Also, the welcome and thank you will happen at the same time at the beginning too. So a few changes here and there, and please bear with us. Without any further ado, can I please call on Reverend Pomana Fungavaka of the Seventh-day Adventists of the village we're at, Hateho, to start off with a prayer. Ko koleheni, ko lot kamata, kia whaiwhekau Pomana Fungavaka, e sias aho fitu ko ia o Hateho, kia kamata e proklama ko ia e whiwhini, malo. Sa me hiwa noa vesi ulaki maua, e sihova ko koe pe ko mahu whanga he tau tangata ko toko toa pe. Te kai ke ngahu e langi mo ngahi mo unga, i o mo mamani, talu me mua o tangata, ko koe pe koe otua, ke tau lotu. Otua mafi, ko koe hufanga malu. Ko koe ia ku hiki, e he tau tangata ko toko toa pe. Hau e tau tangata pe nau alu, hoko mai e tau tangata. Hau e tau tangata pe nau alu, hoko mai e tau tangata. Hau ke he tau tangata e awhi o au mai ke mau tau tangata. Ke hiki e awhiona ke maa lunga taha pe. Tau toko taha pe e awhiona ai whakaapa, ai whakalangi, ai tuku gloria pa mo ngeia. Ke a te koe toko taha pe ia o tae ngata pe tangata. Ko koe pe ko mau o tua. A whetau lalo lau mari e maa noni ha ere mai o lotolotoi ho lotoloto ngai e te ki mau tolu. Whakahai ho mafi pa moho langi. Lava ke whakahaha ia i tare niti o ku amanaki ke whakahoko a hono whakafofongai i he whiawhi koeni. Mau lotu eiki tāpua ke whakalangi aho. Kai umaa ae si kau whaifatongia, whotutu e polokalama, whakakato i he whiawhi koeni. Kau i he kau whamau, kai umaa si kau whiwhine. Nau tū ke whakahaho nau tare niti pa mo nau whakaofo ofa. Hai e mafia, whaifakatupu ai a whiona. Mau ilo ko ki mau tolo koe matai koloa. Neongo e mau, he tū he mo ui koeni. Mahino kia te ki mau tolu na e to tongi aki ki mau tolu ai to tongi mamafa. Ko taa na e maringi he funga kolosi ko ia ho mau to tongi. Pe ko haia i he ngahi tare niti o ku teu ke whakakakato i he whiawhi koeni kai umaa e wike koeni. Mau hapai hake e polokalama e whiawhi ai ongo ai tamai o eki kai umaa kaunanga na whakahoko atu e polokalama me mua mau lotu eki whakatoka maari e ngahi mea hono kotoa. Pe tuku ke nofo holau maari e maanu ni, whelupe mau mo ui, lava ke mau mau ha katoanga, malari fia. Kai umaa ngahi teu o whahoko he kau whiwhine, ke whakahaha e langi,
ai a Fiona. Mau kore whamore more tamai, ia hangahi, toonga he mau mo ui, o kai hoa mo tau, tu ke mau hufanga pe he kolosio kāre ware, pa mo e whilau lau na e whai e kalaisi maki mau tolu, ko ia ho mau whamore more anga. Tuku ke whatoka, ai merino pia mo e nonga ai a Fiona, i ho mau loto ngā he hoa koeni. Kore katoa ngai mālohi, kalaisi pe ko alo ko ia ho mau whamo ui. Amen. Malo. Malo, tau whamalo o tau pe ki he lotu lelei, o kamata ki e tau polo kalama o e whiawhini. Ko i he taimini te uwhawhe ia te peheni, ai preseni o e kautaha tak mamata Tonga. Saia moe hau ke whahoko atu e tau rea taritari pia moe whakamalo i he whiawhini. Invite Saya Moihau, the President of the Tonga Tourist Association, for a welcoming and thank you remarks. Malo. Ko whanongo peki he ngai whakatapu ko toa pe ku whai he ongo Master of Ceremony he whiawhini, fu kakato, whakai eiki, pia fu maari e au pito. Pia fu i maari e ko ia, ko kore ke ki hufanga tupe. Tahine whawhalanglang. O kau tu he whiawhini, ki whafofonga atu e pataloni, o e kautaha tak mamata a Tonga, pia mo e tak mamata ko toa e o Tonga. Tahine ko prinsesi, Salote mafile o pirolevu tuita. Princess Pure. Ek minista o taki mamata, CEO, tamoy kau ngawe. Ko e sea o poate taki mamata Tonga, kai umaa e kau tare kita, Pure, tamoy kau ngawe. Kai pehe foki ki he kau taha taki mamata Tonga, mone kau tare kita, mo ngahi pisnisi whakatak mamata ko toa pe o Tonga. Ke watu hagilea taritari mo whakamalo. Whakatulo watu tahine whawhalanglang. O watu e whakapapa mo e loto maulalo mo ni ke feituna. Ho lau maria lelei ka ke mea mai ke whakakoloa e whiawhini. Paku atu e taritari lelei ai feito una. Mo ia e amanaki, te ke whiawhia, he ngahi whiauhi o e whiawhini, ko e tare niti, ko e kau whine mui, ko nau whiri, ke nau veipa, ke Miss Heilala, ke kalauni, o e wanoa wanoa. O te whakapapa ki he tare kita o e katoanga, semisik, ako eik minista o e pot ngawe. At whake whakapapa ki he Miss Heilala Lolotonga, pea mohono family. Atu ke whaapapa ke ngai whae ko toa pe. Ai kau whinemui o kunau veipa ke kalauni o wanoa wano. Kai pehe foki ke kau whinemui, ngai whinemui ko eni. Whaafofa ko eni wa manaki ke nau whakaha ho nau tareniti he whiawhini. O te whaapapa ke sea e ka whakamau, o mai ka whakamau, ka pehe foki ki he kau atita. Whaapapa ke ki motolo ko toa pe mo lava mai e whiawhini ki he wharespoti o Atele, mo ki motolo ko toa pe mea mai mi he ope. O te taritari loto mawhana mo oni mi he komiti Heilala wanoa wano, e ki minista mo kau ngawe, ka pehe foki kau taha tak mamata Tonga, mo e whakaamu te tau mau hakatoanga whiawhia, merino mo e whiawhofani. Ke hoa foki mo tau whakamanatu o e senturi, ua o e lotu ko tau whonuani. Hange koe mea e ki minista ane e whiawhi, kai ke mau kei malawa ke whakahoungai. Angahi ofa ko toa pe angai whae, mo ki mo tolu ko toa pe mo mai mei muri. Nguma whakamore, ko hinga, ko teke e tau katoa ngā Heilala.
Ko ngai ko ngā whoki ko e na e mei piki hama pe kai vai manawa. Mei whetokoni ake ngai whamiri he kamata mai tau katoa ngā Heilala. Ta tau te whito ke whiri misi Heilala. Alo pe taimi aluhake o lauafe whakamore. Alo pe aluhake. Ahoni ko lau mano ai whakamore kai lava kau hade ki o whaanga mo hade ki pere ki he whiauhi o misi Heilala. Ko uhinga whoki o tau katoa ngā Heilala hanga mea kai e minista. Ko tau katoa ngai ai aho aloi ko tau hau. Tamatui ko tupo wono. Pag tokoni whoki ki ai, pou ki ai, ke tau puke ho tau urunganga whakafonua. Pea mo whakai ai taki mamata, mo wholau ewa, ke ho tau kāinga koe, o kunau o mai mei muri. Ke nau a ewa mai ho tau whonua. I he ki muini mai, ko mei pesete o no noa, ki he whitu noa, o kāinga tonga, o kakai o kunau o mai he wakapuna, ko tau kāinga tonga. Toko nau o mai koe ki tonga ni, o nau whakamore a lau miliona. O kāwai ai whakamore, ki hono teu o nau Miss Heilala. Paguai e honga ia moni ai komiti, i he ho tau kāinga tonga, mei muri. Koe ia wate whakamaro lahi mo whakahonga ia moni, ho tau kāinga kotoa pe, nau mamata mai me he ope, ka maa whaka ki mō tolu kotoa, e ngai tokoni ko ia. O kai ke ngata pe i he tokoni ho mō wholau mai, whakamore ho mō paanga. Kau tai o mō uri mai ai paanga ki tonga ni, toi tokoni lahi au pito ia. Ko ia i whakamaro atu ka ki mō tolu. Ka kui kai whoke uhinga e tau tuu maari e, mo tau mau i ki seniti, mo e tau toi lava ko ngau e aki a social media, ke tau hangai o mau i, mo tau whai kawe koula. O hange koe whakapa, loto tō, tau hiwa, mamahi i mea. Ka koe whakaluku fua ia, ka paupete ke mau e ofa, lava le rei pe mea kotoa, ma tau nofo merino, mo e whi ofan. I wish to make a special thank you to our guest of honor, Honorable Sinaitakala, again for your presence tonight. I'm sure you will enjoy the talent of our Miss Heilala 2026. I'd like to extend a sincere thank you to our Prime Minister, Lord Whakafanua, and His Majesty's Cabinet for help this Heilala, to make this Heilala possible and more viable this year. Thank you to the CEO of Tourism, the staff, and also to the manager of the Tourism Authority and the staff. Those are the ground workers that they walking around and make sure everything are okay every night here. Whamalot ke kau DJ, my sound system, wat fo ke whamalo lahi ki MC. Tau ki paspasi i mai MC. So ko mo tol ko to pe i social media, mo sio mai, mo online, mo tol ko to pe he poni, mo lava mai. Fatangi ke tau mau ha po fia i he poni, i lau mari o ofa, malo abit. As we alluded to at the beginning, that is a welcoming note and also the thank you note all in one, which was delivered by Saya Moihau, who's the president of Tonga Tourist Association. Halo pe mea taine princess kai ki hua tai lewa ki whamanatu ao ngā koe ni ko hui whoki ko e tau ngahi mea ngā ue, ko e tau whamafola, ko e tau ngahi waea, ai au whae ke tau ngā ue, ko ki kore pe ke ta whaki whakatonga koe ni, whahaha ke whamare more, mukataki o kai ki waea o kutaki o lunga hena, mukataki pe ka pao te mo whewhanonga aki, mo ki tokanga pe ke waea, pe ki lalo ki heni, o kai waea o whakatoka holo pe heni, mukataki ka pao te mo i whewhanonga aki atuai, me mo ki whakatoanga e te tau ngahi waea, ko hi ko tau ke hoko re re tau ongo e tau whamafola, whamare more malo.
Just safety hazards of those of you around that Lau was alluding to. There are wires on the sides of the indoor stadium. Please take note as you move around. This belongs to those who are carrying the live stream, also the radio and TV. So as you move around, please be mindful of the wires that are going up, and I see it's up there at the stadium, the grandstand also, so please take note of that. But moving on to our program this evening, we have a fun-filled program for you all, and other than the 14 contestants who will be showcasing their talent, we have a few surprises, and we invite you to stay along with us. The first surprise for this evening, without any further ado, we have been fortunate to grace our shores the Miss Pacific, our current Miss Pacific. Ladies and gentlemen, we'd like to invite on stage for the first number this evening, Miss Heilala Samuels, Miss Pacific. Pas kasih umay. Mimiri somumai